Da je igrala u sledećem sastavu: Stojanović, Radinović, Marović, Šabanadžović, Belodedić, Vasiljević, Prosinečki, Stošić, Pančev, Savičević i Binić. Trener Ljubomir Petrović. Proleter 1 Gavrilović, 2 Srdić, 3 Nikolić, 4 Simanić, 5 Dubajić, 6 Teljigović, 7 Bogojević, 8 Todorović, 9 Bošković, 10 Mihajlović, Vesko i 11 Ivić. Trener Tomislav Manojlović. Bio je to veoma zanimljiv meč, u što ćete se i sami uveriti, više od 30 zanimljivih situacija. Svaka 3 minuta na stadionu Crvene zvezde u Beogradu dešavalo se nešto izuzetno interesantno. Oko 10.000 gledalaca moglo je da uživa. Videli ste maločas prvu priliku Proletera, a sada još jedan napad Zrenjaninaca. Šutirao je Bogojević, ali Stojanović nije morao da interveniše. Prosinečki, Binić i nije bio dovoljno koncentrisan Dragiša Binić. Marović, Pančev, Binić i 1:0 za Crvenu zvezdu. 12. minut utakmice. Pogledajte još jedno, Marović do Pančeva, Binić precizan matu 3 poteza. Radinović, Savičević, Prosinečki i 2:0 za Crvenu zvezdu. 15. minut utakmice. Prima čestitke Robert Prosinečki od svojih saigrača. Još jednom pogledajte, Radinović, Savičević vešto je ubacio u sredinu, Prosinečki na pravom mestu, pravi udarac, 15. minut, 2:0. Od retkih nesporazuma, zapravo ofset pozicija. Ponovo Prosinečki, Pančev je promašio loptu, Binić, Stošić, Pančev i kao što vidite 3:0 za Crvenu zvezdu. U strelce se upisao i Darko Pančev. 20. minut. Imao je više pokušaja u ovoj akciji Darko Pančev. Faktički iz trećeg pokušaja, ako računamo i onaj prvi prethodni, Pančev je zatresao mrežu. Teljigović. Lak posao za Stojanovića. Stojanović na vreme izlazi. Simanić greši, Pančev u prilici i ništa od svega. Ostaje 3:0 za Crvenu zvezdu. Prosinečki udarac, Gavrilović brani, 36. minut i dalje 3:0. Ivić, Binić, Prosinečki, Pančev, odnosno Šabanadžović, udarac za ugla sa Crvenu zvezdu. Simanić do Nikolića,
I pogodak Boškovića, međutim zbog ofsajda Ante Ilić taj pogodak je poništio. Govedarica. Zrenjaninci u napadu. Korner je izveo Mihajlović. Dubajić, udarac, precizan, Stojanović nemoćan. 47. minut, Crvena zvezda Proletar 3-1. Evo još jednom ovaj detalj, Mihajlović izveo udarac sa ugla, Dubajić odlično šutira, 3-1 dakle. Stošić, Savićević, Gavrilović na mestu. Prosinečki, Binić, ide Binić, Prosinečki, Savićević i 4-1 za Crvenu zvezdu. Aplauzi za raspoloženog Dejana Savićevića. Neprekidno je Gavrilović na iskušenjima kada je lopta kod Savićevića. Ovog puta uspelo mu je da uz pomoć jednog igrača Proletera savlada Gavrilovića. 60. minut, 4-1 za Crvenu zvezdu. Neumorni Prosinečki organizuje napad Crvene zvezde. Sada Stošić. Ponovo Prosinečki. Pančev i stativa, tamo je Stošić. Na kraju Nikolić otklanja opasnost. 63. minut. Teljigović. Mihajlović. Bošković i Prečka. Prečka je spasila mrežu Crvene zvezde. Jugović, Pančev, Savićević još jednom stativa, 71. minut. Fenomenalan udarac Dejana Savićevića. Jugović. Marović. Prosinečki. Jugović. Karadinoviću. I umalo autogol. Ostaje 4-1. Binić. Pančev je šutirao, Gavrilović izvrstan na liniji. Pančev. Radinović. Prosinečki ostaje 4-1, velika prilika za Prosinečkog, 81. minut. Pančev je promašio, Prosinečki. Stošić je bio u prilici, mnogo sreće za Zrenjanince. Jugović još jednom, Prosinečki, Prečka, Prosinečki u Prečku, 83. minut. Savićević, još jedan fenomenalan udarac Dejana Savićevića, sreća za Gavrilovića. Izvanredno igraju fudbaleri Crvene zvezde, ali vode samo sa 4-1. Samo sa 4-1 u samom finišu utakmice i u ovom času sudija Ante Ilić označio je kraj.